Umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese inshuti bakunzi ba Ishyani News TV, kanda subscribe yikande kugira ngo ujye ubasha kumenya byinshi cyane tukugezaho umunsi ku wundi. Nimba utarasangiza n'inshuti zawe kanda share kugira ngo bamenye niki kigezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ukande like kugira ngo utwereke ko byibura udukurikiye. Ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo wifuza kuba watugezaho, waduhereza muri commentaire cyangwa kuri email yanjye Anita Iradukunda, hanyuma ukadusangiza icyifuzo cyawe. Reka turebe noneho niki kiri kuvugwa muri uyu mugoroba, aho Perezida Paul Kagame yageze Brazzaville muri Repubulika ya Congo, aho yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida w'iki gihugu Denis Sassou Nguesso. Mu gicamunsi cyo kuri wa gatatu nibwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yageze Brazzaville mbere yo kwakirwa na Minisitiri w'Intebe wa Congo Anatole Karnete Makoso. Kuwa kane tariki ya 16 Mata nibwo Sassou Nguesso azarahira gukomeza kuyobora Congo Brazzaville. Umuhango uzabera muri Stade de la Colede iherereye mu mujyi wa Kinshasa. Nyuma yo gutorerwa kuyobora igihugu cye muri manda ya gatanu y'amajwi 98.82% mu matora yabaye mu kwezi gushize. Ubwo Sassou Nguesso yatangazwaga ko yatsinze aya matora, Perezida Kagame arimo bamwoherereje ubutumwa bumushimira anamwifuriza ishya n'ihirwe muri manda nshya. U Rwanda na Congo bisanzwe bifitanye umubano n'ubufatanye mu bya diplomasi na politike, kuko muri Kanama 2016 u Rwanda rwafunguye ambasade muri Congo Brazzaville. Mu mwaka wa 2011 u Rwanda na Congo Brazzaville byagiranye amasezerano y'ubuhahirane n'ubufatanye mu bijyanye n'ingendo zo mu kirere, guteza imbere ubukerarugendo, ingufu, umutekano, ubutabera, ibidukikije n'uburobyi. Ni mu gihe Rwanda Air yo isanzwe ikorera ingendo hagati ya Kigali na Brazzaville guhera mu mwaka wa 2011. Mu Gushyingo 2021 ibihugu byombi byagiranye amasezerano y'ubutwererane mu bya gisirikare, ubufatanye mu kuzamura imyigire n'imyigishirize muri za kaminuza, ubutaka, ubufatanye mu iterambere rirambye, ubukangurambaga, kubungabunga ibidukikije, guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi no gukomeza kwaguka mu bufatanye mu guteza imbere ingendo zo mu kirere. N'amasezerano yashyizweho umukono n'uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Dr Vincent Biruta, n'uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga no guteza imbere ubufatanye hagati ya leta n'abikorera muri Congo Brazzaville Denis Christela Sassou Nguesso. Muri 2023 Perezida Paul Kagame yambitse Denis Sassou Nguesso wari mu Rwanda mu ruzinduko umudari w'icyubahiro witwa Agaciro, amushimira umuhate no mu guharanira iterambere rya Afurika, anamugabira inka. Reka dukomeze ku nkuru ivuga ko amakuru aturuka muri Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo avuga ko imirwano yongeye gukara hagati y'umutwe wa MLDP twirwaneho n'ihuriro ry'ingabo za leta ririmo FARDC, iz'u Burundi, Wazalendo na FDLR. Iyo mirwano yabereye mu bice bya Karangi hafi y'isoko rya gatatu mu gace ka Bidegu, nyuma y'igitero cyagabwe n'ingabo zishyigikiye leta ya Kinshasa. Amakuru avuga ko MLDP twirwaneho yasubije inyuma izo ngabo zikambuka uruzi rwa Rwinko zerekeza mu gace ka Bicumbi. Umutekano ukomeje kuba mubi muri Minembwe no mu nkengero zayo, aho imirwano ikomeje kuvugwa hagati y'impande zihanganye. Kadukomeza kuri imwe ivuga ko umunyakenya witwa Edwin Njuguna Ngugi wari utwaye ikamyo yiciwe mu mujyi wa Bunia mu ntara ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amakuru avuga ko mbere yo kwicwa yari yasabye abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo kumurindira umutekano nyuma yo guterwa ubwoba n'abagizi ba nabi. Gusa kumurinda bivugwa ko bamwambuye amafaranga yari afite barigendera. Nyuma y'iminsi mike abari abashoferi basanze umurambo we uri ku muhanda waratangiye kubora, bawujyana mu bitaro bya Buni. Ikamyo yari itwaye yasigaye aho yiciwe. Umuryango wa nyakwigendera avuze ko amaze iminsi 10 utazi byamubayeho, usaba leta ya Kenya ubufasha bwo kujya gushaka umurambo no kugarura mu gihugu. Kadukomeza kuri iyi nkuru ivuga ko abahagarariye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'umutwe wa AFC 23 byashyize umukono ku masezerano agamije gukaza igenzurwa ry'agahenge hagati y'impande zombi. Aya masezerano yasinyiwe mu Busuwisi, aho ibiganiro by'amahoro bimaze iminsi bibera. Ategeka ko abasirikare ba AFC 23 bazinjizwa mu rwego ruhurirwemo rugenzurwa iyubahirizwa ry'agahenge, bakorane n'ingabo za leta. Urwego kandi ruzakorana hafi n'ubutumwa bwa Loni muri Congo, UNESCO cyane
cyane mu duce twugarijwe n'umutekano mu kibiganiro hagati ya Kinshasa na AFC 23 biteganyijwe kurangira kuri uyu wa kane tariki ya 16 Mata. Naho kandi reka dukomeze kuri inkuru ivuga ko guverinoma ya Uganda yatangaje ko abaturage bakwiye gushira impungenge ku bijyanye n'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli kuko batazahindura cyane bitewe n'uko hari ibihagije mu bubiko. Ibi ni ibikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze ku itariki ya 14 Mata rigaragaza ko nta kibazo cya peteroli Uganda ifite kuko hari izindi litiro miliyoni 119 biteganyijwe ko zizagera ku cyambu cya Mombasa ku itariki ya 15 Mata 2026. Iri tangazo rigaragaza ko ikigo cya Uganda gishinzwe ibikomoka kuri peteroli Uganda National Oil Company gikomeje gucungira hafi ibibazo bijyanye n'izamuka ry'ibiciro byabyo ku rwego mpuzamahanga ariko izo ngaruka zitazabasha kugera kuri icyo gihugu cyabo. Iri tangazo rivuga ko guverinoma ya Uganda iri gucungira hafi ko ibintu biri kugenda ndetse ibiciro biri kugenzurwa ku buryo bitazarenga ubushobozi bw'abaturage. Bibaye mu gihe ahandi ku isi ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byatumbagiye bitewe n'intambara ya Amerika, Israel na Iran yatumye inzira ya Hormuz inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bijyanwa ku isi hose ifungwa. Ibiciro bya peteroli byazamutse birenga amadolari 100 ku kagunguru nyuma y'uko intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Iran zinaniwe kumvikana ku bijyanye no guhagarika intambara nyuma y'ibiganiro byamaze amasaha 21 muri Pakistan. Nyuma y'uko intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Iran zinaniwe kumvikana ku bijyanye no guhagarika iyi ntambara nyuma y'ibiganiro byamaze amasaha 21 muri Pakistan, ibiciro bya peteroli byazamutse birenga amadolari 100 ku kagunguru. Reka mbagezeho ni inkuru ivuga ko ihuriro rya FC 23 n'irya Repubulika ya Demokarasi ya Congo na komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge byagiranye amasezerano yo kohereza i Kinshasa abasirikare ba leta babarirwa mu bihumbi. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa yatangaje ko aya masezerano yashyizweho umukono mu mpera z'icyumweru gishize mbere y'uko tariki ya 13/2026 hatangira ibiganiro by'amahoro biguhuriza intumwa za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo na AFC mu Busuwisi. Muri Werurwe 2026 byatangaje ko AFC 23 yatangaje ko igiye kurekura abasirikare 5,000 ba leta bafashwe imirimo gihe cy'intambara byabereye mu mujyi wa Goma mu ntangiriro z'umwaka ushize ikabashyikiriza ICRC. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yari yaranze kwakira abasirikare ikeka ko bashobora kuba bivanzemo abanzi bashaka gucengera mu nzego z'igihugu. Iki gitangazamakuru cyanditse ko abasirikare ba Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo hagati y'2023 aribo barebwa n'aya masezerano ya AFC 23 na ICRC kandi ko bose bemerewe kohererezwa i Kinshasa. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo igaragaza ko mbere yo kwakira abo basirikare izabanza gusuzuma umwe ku wundi. ICRC iracyategereje ko iri suzuma rirangira kugira ngo ibajyane i Kinshasa. Reka dusoze kuri inkuru ivuga ko Israel yatangaje ko yishe Haji Yusuf Ismaili, umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa Hezbollah mu gitero cyagabwe i Beirut muri Lebanon. Minisiteri y'ubuzima ya Lebanon yavuze ko icyo gitero cyahitanye abantu 7. Hezbollah yemeje urupfu rwa Hashemu mu gihe amakimbirane hagati ya Israel, Hezbollah na Iran ikomeje gukaza umurego mu karere. Nshuti bakunzi ba Ishya News TV, naha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Na amakuru mbashimira ko mukomeje kugenda mukurikira umunsi ku wundi. Muze kugira ijoro ryiza.